Abashaho b'ebyara barukwiika 15 nibo bajwekire bagenzi babo kandi aba batambuize ebigere kuza ofisi za RDC Wibanda okworeka obuhinza mutuma aho utashashurwa bwanyuma y'okukora omurimo gwa government ogw'okugaba obutimba kandi aba buri omwe nabanje emitwaro 12 hano konka sente zitwabente kozesa zona zikaba ziri sente zitu hariho sente nemwe yitwa hirwe yitwagarirwe akatushubiza ngo baza kutugarura nerizo batakagarurwaga twagere kutunga makuru twashanga ngo zinde gombora zona bakishashura kicenje nito tutashashwirwe twagizura twabujaho batugera ngo manya amazina gabura ngo hagenda aho gombora nje twaza collectinga data ombyaro tukakora ebiro 3 twa collectinga data burizo baba bakaturaganisa ngo twanza kwansasurwa emitware 2 n'enkimibiri then twaza aha kugaba obutimba batugira ngo obutimba ntuza kuza stoha ito VHT buri VHT aza stoha arebo ko obutimba bwaraba arundine ndiboteza kuza kutwara nuwakabanya kuzira hiko mu cyaro cye oyiro butashashurwa abantu bagira ngo umukoro murumogu nabo bakakoresa sente zabo twapangisa piki abandi baronde motoka ko mwanya kaguru mulingwa twapakira obutimba ubwo mu sente zitu kandi ubwo yabirere na school fees y'abana bakuza kuhumuruka abo kwa tukavuga bizo bari abana bahumuruke birabara na mukaga ate sente nabana baguma mu cyaro tegerize ngo bakutushashura kandi bakabaturaganise ombero bina ko bamba tushashura sente zo nazigaruka nakamajingo twakazirebaga waheresi akabanza kubiyaho esente ngo registration sirinje 15 yazibiyaho abantu 29 yazitwara ni dobiza batu yaho sente twabatugira ngo twaro butimbo mu cyaro tubugabe tuyize tubatshasuri kurwobo twakareba gesente tuturantu bihuza esente babura bamwe bagira ngo bakayo nebitugo kuza kutunga karumaka kungana tubakashashwirwe bayiko akatwakira yajya ngo tuza kuyekunira kutuye 15 za registration yazitwa data tukaba tumwegurira tutambura tuza buri cyaro tugira zinkoronayizinga ibintu bisinduko mbwira nawatsubira sente zanyinzira kakwiza bwanyuma yo kutuyone 15 zitu mwene 15 ntumushaba ngusana tugaruze nazo zubuzire twacyara biciro kwataho kandi batushoboraho uburemezo bwakomokere impapara zabo ayabiye na coordinating exercise eji no short bine ko kuba mispressing so kutumutera gera tuno ati impapara twabutunga yaga magombora nabwo cyo nabutumwa kamusi ati barinde bukace niza kusasura twari nexsa ati twakomtuyo ntuzo mwezi wa kashatu tugadro timba konka bon batugera ngo system ikize yatunga mu ebizo aku ayabina twari twekeshi Mr. Isaac namukegesimu Isaac ari mushogojo najumanya kandi amazina ga VHTs abataratungereka sente agarikire yagasinduka mu section yo kushashuramu yo kwita account section y'ibintu herese konka yampa challenge mwe kugira ngo wambarwa mu finance yo kuzumundizo nta mukushirwa kukushashye sente mwene releases nzikerero konka yampa masiko kandi yatwa masiko twena ngo okwezo ko kwa munana kwaba nkwa abantu aba nibiza kutunga kasente kabo ako bakorire atari kubangaza Gashagwa Timothy Mushabe